dve lokacije na teritoriji grada izvode se radovi na izgradnji dovodnika vode. U naseljenom mestu Stanišić smo započeli višegodišnji projekat izgradnje dovodnika od Svetozara Miletića ka Stanišiću, kako bi stanovnici Stanišića dobili pijaću vodu. Ostaje nam još oko 900 metara da se završi. Negde do kraja juna očekujemo završetak ovih radova, a tokom jula i do polovine avgusta da se urade dezinfekcija, ispiranje i sve ono što je potrebno da se dobiju sve dozvole kako bi voda za piće bila puštena negde u drugoj polovini avgusta. Takođe, sada se rade radovi u vikend naselju Korlatoš, negde oko 2,2 km je urađeno i krajnji cilj nam je da vodu dovedemo do lučke kapetanije i budućeg pristaništa. Nastavit ćemo i dalje da ulažemo u vodosnabdevanje u svim naseljenim mestima, sve u cilju kako bi stanovnici svih naseljenih mesta dobili pijaću vodu.